الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدای مهربان دعاگو هستیم که میل ما را، محبت ما را، ذوق ما را به سوی دینش باز هم زیاد بگردانه. الله مهربان دعاگو هستیم که هر یک خیر و هر یک خوبی هایی که هست نصیب همه ما مردم بگردانه. از جمیع مشکلات ها و سختی ها الله مهربان ما را در حفظ امان و نگهبان باش. الله رحمت کنه. جناب صوفی علیه را می گفت اژدهای خفته در چاه می رود جانب او اعمای. تو که دیده خبر نمی سازی با مسلمانی چی می نازی؟ اگر یک آدم بینی که در راه خطا ہے، در راه زلالت ہے، در راه بسیار در حق جانش جفا کردیسته، اگر میگه همین آدم تو نصیحت نکنی، همین آدم از راه انتخاب کردگیش منحرفش نکنی، راه درست دلالتش نکنی، آیا ارزنده هست که تو با مسلمان بودنت بنازی؟ الحمدلله رب العالمین که امروز حرکت میکنیم که خدای مهربان از این صحبت ها و از این مقصد حرکت هایی که داریم، خدای مهربان بسیاری برادرایی که آگاهی ندارن، معلومات ندارن، بسیار در غفلتن، بسیار بی اهمیتن، بی پرواهن، الله مهربان توفیقشون ته، هدایتشون که و الله مهربان در دلهاشون همین میل و همین خواهش و همین محبت های را که بندگان مؤمن دارد در قلبهای اونها هم الله مهربان نصیب بگردن. چند سوال های در پیش من هست. من میخواهم که با این سوال ها جواب گردانم. یکم سوالی که از من بسیار بی صبرانه گوییم در تلفن سوال می شود. باور کنیم برادران عزیز و گرامی، وقتی همون خواهر من است یا بگیم مادر من هست، من اصلا از سین سالشون آگاهی ندارم، لیکن وقتی میخواهد که سوال شتید و به ایست گریه میکند، تلفنش خاموش میکند، دفعه دیگه با خچه آرام میکنه و بعد مقصد با یک صحبت میکنه. چند زنی که روبرو شد، بعدا من خواهش اونها را برادرای عزیز و گرامی با به نظر گرفتم و با یک باره که دیگه مراجعتون میکنم که اینهایی که بر من زنگ میزنن و از سختی زندگیشان، از بی احترامی که در زندگی دارن شکایت میکنن، اینها زنهای دویم هستند. برادرای عزیز و گرامی، اول شما یک چیز دانین که چگونه ای که زن یکم باید خانه داشته باشه، باید حرمت داشته باشه. زن یکم تون خانه داره، حرمت داره، نفقش به وقتش میرسه،
навозиш дорад. Фарзандотонам инчунин, яъне дар ҳамаи пастиву баландии фарзандотон дар паҳлӯ шонед. шумо донед ки ҳамин занҳои дуюме ки мегирин аз зани якум ягон фарқе надорад. ман як бори дига дар як барномаам гуфта будам ки хубш ҳамине ки вақте ҳамин занҳои шумо аз пушти шумо шикоят мекунанд, вақте ки ҳамун рафторҳои баду разилонае ки шумо дорен, ки хеле хеле аз ҳамун шавҳари кардагиш, ки аллакай дар як шавҳари аввалаш бигем бечора баъзиёш ҳамин хеле ноомад шидагӣ буд, хеле бигем як ғаму диққатеро дар сар дошт, аку ба умед шавҳари дуюм карду гуфт аз инаш аку осоиштаву осуда мебинам. лекин ҳамун гуфти ҳамун тоҷикои мо ай борон гирехтам дар барф задам, мисли ҳамун вори бо дар мисол шумо вори нафарҳое ки фақат барои ягон ҳафтаина буд, як моҳа буд истифода кардин, вақте шикоят мекунанд, бародарои азиз ва гиромӣ, аз ин да ман гуфта будам ки шумо зан нагиред. зана як нафаре бигира ки охир ҳақиқатан мусалмон бошад. и бародари азиз, и баъзе нишастҳое ки ман мешинаму ҳамин баъзеҳо зани дуюма, барои зани дуюма гирифтан мардак бояд бошӣ, бояд ғайрат дошта бошӣ, ина ман зани дуюм дорам, ина ман зани сеюм дорам. ҳамин мардакӣ ҳамие ки ҳамун хоҷам боғ дорӣ, ҳа дорум, ба ин мешавад. ту зани дуюм доштай, зани сеюм доштай, лекин зани ту вақте ки хона надорад, зани ту вақте ҳурмат надорад, зани ту аз сухани хуби ту маҳрумай, зани ту мисол ҳатто ки ҳамун фарзандои зани дуюма ранги фарзандои зани якум эҳтиром намекунӣ, таъминоташ ҳамин хел. оё ҳаминай мақсад мардакӣ? и чӣ мардакиай? ба номи худо қасам, ай бай барои ҳамун нафарое ки ҳамин гапа вақте ҳамин хел ҳолатда занора миёрин, ай бай ки шумо бигӯед мо мардакем. ҷаноби ҷунунӣ мегуфт ки буд мардӣ нишони ғайрати дин, агар мардӣ бикун ин рахшро зин. ба ҳар матлаб ба кас ҳиммат ба кор аст, ки беҳиммат ба ҳар ду кавм хор аст. вақте мерен занҳои дуюма мегӯем ба хотири савоб мегирам, ба хотири худо мегирам, ба хотири ин фарзандакое ки дорӣ мақсад мехоҳам ки ҳамиёра калон кунам, савоб мегирам. чӣ дар кор ҳамин бигӯем қопали бадам шава, рӯта сиёҳ мекунӣ? чаро? дуруғай гапотон, дуруғ. на хотири худо ҳай, на хотири савоб ай, на хотири ҳамун фарзандош ай, хотири ҳамун нафси палидат ай, ки як рӯзай, ду рӯзай, як ҳафтае рафту омадӣ тамом, нафс ки ором гирифт, бо мисол ҳамин ҳиллаву найрангта бо дар хонаи дигар одам бояд ки ту аллакай то омӯхта шидагӣ. барои мин аз аллоҳ битарсен. ӯ оби чашме ки ба номи худо мерезад, ай чашми уно ба хотире ки ту унҳо да мақсад нафақаша намерасонӣ. бин як соат, ним соат меояд дар пешаш местиву ба ҳамин дарав мақсад хитад реб мекунӣ. гуфти ҳамон бачаҳову и бечора мисол дар ҳазор мушкилоту сахтӣ як узрша гуфта наметавонад, тамоми принсипҳоро дар болои саршон мондагиен. шумо медонед ки ҳар лаҳзаи ғаме ки ино дорад тара чанд қадар ғамдор дар рӯзи қиёмат мекунад. оби чашме ки мереза, ай ғама, ай фикра, оё чи ту мегӯӣ ту ором мегардӣ? барами андеша кунед. аз оби чашми ино, ай ғами дили ино андеша кунед. наметонӣ ҳамаи ҷо табуҷиқ бишӣ, лозим нест.
این کاری هر بز نیست. میگه خیرمن کوفتن، این کاری هر کس نیست. حاجی هم هستین، ملا هم هستین، مسجدی هم هستین، لیکن وقتی این کردارهایی که در شما آخه این عنوانهاتون و این عبادتاتون یگان نفع برای شما نداره. لیکن خواهرای عزیز شما را من خواهش دارم که وقتی که همین شوهر کردنی میشین همون را یک بار ببینیم، بسنجینش. و دیدی که همین رنگ روش پرکیدگی های، دیدی که مقصد همین میاد و پیش پسش نگاه دوره ای ترسه و چی در کن همین خیلی را شما میگیرید در شوهر دیم انتخاب میکنید میگیرید. و یک مردی را مثال اگر بسیار شوهر کردنی شدی، یک مردی را انتخاب کنی پیشترک اول بگیره، یک خانت بگیره، یک غیرت همون را ببین، یک همت شا ببین، یک دینداری شا ببین. این خیلی هر یک کسی که پیش آمد خوش آمد شما در و مقصد رازگی نتین. برای این بسیاری نفرهای هستن که مقصد بعضی هاتون دولت دارین، مال دارین، برای دولت مالتون میگیرن. بعضی هاتون ساده این، ای سادگیتون استفاده میبرن. برای این دیدی که همین نمیشوه و دیدی که همون عهد همون چیزاش در وفا نمیکنه، دیگه تا میتونی که ورق دیگه شا بگردونی. یک بالای سرش فشار بیار، یک پیش هم زن یک کمش بره، تمام دیگر همه. هر یک کار را میکنین، این شریعت چیزی عادی و بازی نیست. خدای مهربان توفیق تون تی، الله مهربان هدایت تون کنه. گفتی همون شاعر یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم با فهم هم یک نکتهش بسه. خدای مهربان توفیقاتون از زیاد کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.